Pozdrav ljudi, evo nisam odavno snimala i nešto sam danas inspirisana, tako da evo ga novi video! Razmišljala sam malo o temi, ima više nekih tema, ali jedna mi onako dolazi da pričam o njoj, a to je tema homoseksualnost. I možda se pitate kakve veze sad ima homoseksualnost sa ovim o čemu ja pričam na svom YouTube kanalu. Ima i tekako ima. Ono što sam primijetila kao profesor je da su djeca koja su generalno malo drugačija često izložena podsmijehu i potpuno nezaštićena. I to ne samo od strane djece, nego i od strane profesora, nažalost. I ja svaki put kada sam primijetila neku takvu diskriminaciju, uvijek sam reagovala. Jer sam nekako htjela staviti do znanja da ta djeca nisu sama. Da ima neko od odraslih ko ne vidi ništa pogrešno sa njima, ko ih doživljava savršenim takvi kakvi jesu, baš takvi kakvi jesu. Sad, to je, što se mene tiče, znači homoseksualnost je potpuno prirodna pojava i svi koji me znaju da sam apsolutno liberalna, da prihvatam, znači i podržavam sva prava homoseksualaca. A sa ove tačke buđenja, to je ova moja tačka, znači, kako da kažem, sve što je drugačije je tu da nas budi iz forme u suštinu. Znači, ako te gledam samo kroz tijelo, ne vidim te, ne vidim tvoju suštinu koja je ista kao i moja suština. Znači, volim onu izreku od Byron Katie koja kaže: ja kada uđem u prostoriju punu ljudi, znam da me tu svaki čovjek voli, samo ne očekujem od njih da su još uvijek toga svjesni. To je ono što smo mi svi u suštini, ljubav. Ali nisam toga svjesna kada osuđujem drugoga. Kada drugoga ne vidim kao savršenog. Kada vidim nešto pogrešno u tebi, nisam tada svjesna svoje suštine kao bezuslovna ljubav, kao bezuslovno prihvatanje. Otvoren prihvata sve. Stvarnost je tu ispred mojih očiju. To je tu zato što ga je svemir stavio tu i treba da postoji baš tako kakvo jeste. I sukobljavati se sa tim je ludo i odmah me to zaboli. Znači, dragi ljudi, homoseksualne orijentacije, biseksualne orijentacije, da kažem, vaš izazov je velik i morate da budete hrabri, da budete ono što jeste. Ali odmah da dodam da sa svim tim izazovima susrećemo se svi ljudi, jer ne radi se o tijelu, radi se o umu. Da li ti je jasan um? Da li ti je budan i otvoren um? Ako ti um nije jasan, onda ćeš da patiš. Ako ti je um jasan, nećeš. Znači, i ja kao neko ko je straight orijentacije, susretala sam se sa svim mislima s kojima se vi potencijalno susrećete. A to mogu biti misli: nisam dovoljno dobra, ružna sam, ne izgledam lijepo, neću nikad naći partnera, niko me ne voli, ljudi me osuđuju. Znači, tijela nam se razlikuju, ali um je univerzalan, um je isti. I želim da vam kažem jako dobru vijest. Čak i ovdje u ovom konzervativnom društvu možete naći slobodu baš takvi kakvi jeste. Znači, ovaj raj koji ja zaista živim, znači, baš me zanima šta bi moglo da me povrijedi, dostupan je svima, on je tu u nama.
Jer ko je taj ko vam zadaje najviše patnje? Bilo da ste gej ili straight orijentacije. Ko je taj? To je vaš vlastiti Znači, to je ono što me boli. Možda si danas bio u razredu i možda si čuo drugara kako kaže nešto onako podsmješljivo o nekom o nekoj gej osobi ili ne znam nija. I možda te to zabolilo. I možda si otišao kući i cijeli dan si možda razmišljao o tome. I krio si se i bolilo te to. Ja često pitam ljude, dobro, to što je on rekao, to se desilo možda u 1 sekundi. I prošlo je. Ali to što si ti 24 sata nastavio da razmišljaš o tome i da povređuješ sebe iznova, to je ono što me 90 puta više boli nego jedna remark, ne znam kako se to kaže. Nema osjet, nije bitno. Znači, svi imamo isti zadatak. Svi se susrećemo sa istim izazovima. A to je izazov da budeš ono što jesi svjesno i hrabro. Neustrašivo. To ti je poziv. I znači, umjesto da gledaš na tu svoju orijentaciju ili na bilo što ako si drugačiji, kao na neko zlo, pokušaj to da posmatraš kao na neki dar. Možda ćeš se prije osloboditi nego neko ko je potpuno straight, potpuno uniformisan, potpuno kao svi drugi i ko se boji da bude drugačiji. Znači, to što si ti drugačiji je tvoj dar. Prije ćeš potražiti slobodu, prije ćeš potražiti izlaz iz forme, jer mi nismo samo ovo tijelo, uopšte. Znači, imamo toliki dar unutar sebe, ova suština, ova ljubav, koja je i vaša suština. I tebe, ako te zabole riječi tvog prijatelja, prijateljice, ili čak profesora, ja znam da su i profesori dosta close-minded, čula sam to. Bila sam donedavno profesor. Znači, ako te zaboli nešto, moraš da znaš da te zaboljela tvoja vlastita misao, da je to ono uzrok naše patnje. Jer u stvarnosti takva kakva jeste, a stvarnost je mnogo jednostavna. U stvarnosti kakva jeste ne postoji niko i ništa što vas može povrijediti, osim vaše vlastite misli. I to nije ni svaka misao, nego samo ona u koju vjerujete. To je ona koja boli. Jer, kada mi neko kaže, Gordana, ti si debela, arogantna si, glupa si, tvoji video su sranje, sve sam to čula. Kako da me zaboli? Znači, može me samo zaboliti te riječi ako ja vjerujem u njih, ako ja sumnjam u sebe, ako ja mislim da je ovo što radim glupo i bezvredno i ako ja imam sumnju u vezi svog vlastitog tijela, tad me to može zaboliti. I nekad me je bolilo, nekad kad bi neko rekao udebljala se sve, to bi meni srušilo moj svijet. Ali sa otvorenim umom ništa me ne može zaboliti. To čujem kao informaciju. Tvoji video snimci su sranje. Ok, za nekoga. Ja mogu reći, žao mi vas je, jer znam da patite mnogo u životu ako ne vidite ovu suštinu koja vam priča. Debela si. Debela, D-E-B-E-L, to je koncept, znači to je riječ koju smo mi izmislili ljudi i ako se ne poredim sa drugim ljudima, savršena sam takva kakva jesam. To je ono kako me Bog svemir stvorio postojanje. Ako se ne poredim, znači da si na pustom ostrvu i da nema ni jednog drugog čovjeka na tom pustom ostrvu, da su svi ljudi nestali iz svemira, da nema nikoga s kime bi se poredio, vidio bi sebe kao savršenom, jer i jesi savršen. I onda kad vidiš to kod sebe,
Kad vidiš da si ti i prihvataš apsolutno sebe, onda i svakog drugog čovjeka prihvatiš. Dakle, ljudi moji, sve što je različito uzmite u sebi kao dar i znajte da iako živimo u ovom konzervativnom društvu bosanskom, balkanskom, da ste tu s razlogom, da Bog ne pravi greške, svemir, da ste tu da budite i druge ljude iz njihovih snova o tome kakva stvarnost treba da bude ono kakva stvarnost jeste. Jer ja mogu misliti gay people su greška prirode, gay people ne treba da postoje, ali šta je stvarnost? Stvarnost je, to je prirodna sasvim pojava. 10% životinja je gay orijentacija, to je sasvim normalno. Isto tako biseksualnost. Znači, eto, htjela sam da vam to kažem. Savršeni ste takvi kakvi jeste, zanimljivi ste, treba da postojite u ovoj Božjoj bašti, sve je tu sa razlogom. I ako vas nešto boli, to je vaša vlastita misao. I to vrijedi za sve, ne samo za gej ljude, nego za sve ljude. I da li ima još nešto? I kada sami sebe apsolutno prihvatite, kada vam neko kaže, joj, on je gej, da kaže da, ali to me ne definiše. Znači to što preferiram ovu vrstu seksa ili ovaj pol. Šta? Ja sam puno više od toga, ja nisam samo to. I pogledajte kako je divno što ima hrabrih ljudi ovdje u našem društvu koji su javno istupili i rekli da su to što jesu. Recimo, prva koja mi pada na pamet je Marina, mislim da se zove Marina Orsag. Ona je komičarka, stand-up komedijan u Zagrebu i super pravi, mislim svaka je čast. Smiješna je i razbija te predrasude o homoseksualcima. Ako ne znate ko je, potražite. I kada nju vidite, možete da joj budete zahvalni što je ona bila hrabra i što je utabala put za vas druge. I samim tim, znači, razmislite i vi možete postati jedan takav primjer. Možete se osloboditi i postati primjer slobode za druge. Ja mislim da sam sve rekla o ovoj temi, osim volim vas. Veliko srce. Pusa.